Pozdrav dragi gledalci emisije Kuvati dušom. U današnjoj epizodi pravimo grašak. Iseckati luk i šagarepu na sitne komadiće i staviti u šerpu. Staviti da se dinsta. Kada se izdinsta, dodati grašak i doliti vode tek da ga prekrije. Krčkati na laganoj vatri, mešati i dodavati pomalo vode dok se ne skuva. Kada je grašak skuvan, dodati malo bibera, so po ukusu i pola kašikice aleve paprike. Ostaviti da se krčka još nekih 10 minuta. Grašak je gotov i spreman je za jelo. Prijatno!